Impact News ki health link bu yengbiriba mayambu Joyce Shamna taramna okchari. Ngarang April gi tang tared asi malem pumbada World Health Day observe tawkre. Tawkriba World Health Day asi chahi asi gi oina depression let's talk haiba theme asina pandam oikre. Theme asiga mari lainana ngasi Impact News ki health link gi special episode asida akoina studio da invite tawjariba asi Department of Psychiatry gi RIMS ki Professor Obiriba Dr. R.K. Linini Dr. Butaram Nokchari Dr. Aina hozik hakim mamang da hai ki badun kano hai khre ko handak chahi gi World Health Day gi theme asi depression let's talk hariba theme asi ni aduna theme asi gi matang da doctor na depression hariba si karino magi symptoms si karino aduga theme asi da kano wahi ani yauri ko let's talk haina do let's talk depression let's talk hariba asigi underlining message sikarino as a doctor na haibiu pagani akoi ngasi no matheng khagasu World Health Day observe to boina koi na ngasi khana jagadori topic asi depression let's talk haiba sini hariba theme asi WHO na karigi damakta local ibno haiba sisu khanung bada kanaba nungai ga da wafam amani hena khanjai अखोगी WHO सी हौदोखी बसी अप्रैल की तांग तरेतनी अदुना सोक लिसिंग अमगा चमापन यांखै दगी हौदुना WHO ना चाही खुदिंगी मालेम की ओइना वर्ल्ड हेल्थ डे सी तोंगान तोंगान बा थीम ममम लौखटलगा मसिदा कोई नैनादुना पालन तौदुना लाकपनी अदो चाही सिगी ओइनदी अखोइना पुंगनिंग वाखल की ओइबा अनाबा डिप्रेशन पुंगनिंग वाखल वाबा हारिबा थीम मसिदा थंबिरए मसिगी दमकता अखोइ लाइबु यामना फैना खनजै मसिदा थमकपगी ओइबे याबा मरम खरा थमजबदा इहान हानबदा अखोई मालेम की ओइना मियोई कोटी कुंथ्रानी तोई असी डिप्रेशन ना नारी है अखोई पानरी अखोई की इरमदम इंडिया दसु अखोई मिलियन यांखै तरेट लोम नादुन लई अदुगा अखोई मणिपुर की ओइना यंगजब कांदसु अखोई नेशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ सर्वे हाइदना अमा अखोइना 2015-16 दा तौजब कांदा लाइव फबदगी मणिपुर सु मदुगी सरुक अमा ओइना याजगी मदुदा फंगबगी मतुंग इन्ना मणिपुर दा लाइफ टाइम प्रिवलेंस ऑफ डिप्रेशन हाइबदी मी अमगी पुनसिगी तांकक अमा नत्रगा अमदा डिप्रेशन नाबगी चांग असी चादा मापन दुकिमतिक वांगरे असी चाही 19 की मथक की मियोई सिंगदनी अदु मसे खोइना पॉपुलेशन सिदा होतोक्तना यंगबा कांदा मियोई लाख अमगा लिसिंग हुमद्रा रोमदी डिप्रेशन नादुना लई हाइबसी अखोइना पानरी अदु अनिसुबा वाफमदा अखोइ अखोइगी WHO नसु अखोइना इदुना लैरे मदुदी ngasi ngasi mak अखोइना तोंगान तोंगान बा लाइना मयाम असिना मियोइबदा पिरिबा पोटलुम असी तोंगान तोंगान बा कैंसर हाइरसी HIV हाइरसी ट्यूबरकुलोसिस हाइरसी मयाम असी तोंगान तोंगान बा अखोइ मियोइबा समाज खुनाइदा पिरिबा पोटलुम सी येंबा मतमदा डिप्रेशन ना पिरिबा पोटलुम सिना मरी सुबा थाकता लई अदुकी मतिक यामखरे अदुगा सोक लिसिंग अनि मंगा दगिना सोक लिसिंग अनि 35 हौकिबा सही 10 असिदा येंबा मतमदा मालेम गे ओइना डिप्रेशन नाबगी चांग असे 18% हेंगले हाइरिबा रेट असिदा येंगुबा मतमदा 2020 ददी WHO ना हाइरिबा सी अखोइ डिप्रेशन असिना अखोइगी मियोइबा समाज दा मियोइबा खुनाइदा पिरिबा पोलुम असि अनिसुबा थाकता लागनी हाइबसिनी अदुगा अमरोमदना अखोइ हाइरिबा मियोइ मयाम असि मनुंगदा लायेंगबा लाइबा मियोइ असिदी खजिक्तनी चौखटलबा लेबाकता फावबा 50% दी लायेंगदना खंगदना लई अदुगा अखोइगी मणिपुर की ओइना अखोइना सर्वे तौबदा फंगजबदा ओनली 14% चामै मनुंगदा तारा मरी पुकनिंग वाखलदा नाबा मियोइ सिंगसी लायेंगनबगी दमकता लाइ अमदी लायेंगी अदुनादी लेमौरिबा मरफु तरुक से करिगी लाक्ट्रिबनो अहानबदा ओइबे याबा मरमदी खंगबो वाटपदगी मसी पुकनिंग वाखलगी अनाबनी मसी डिप्रेशन नि हाइबसी खंगबो वाटपदगी लाक्तबो ओइबे याय अनिसुबदना मसी खंगगसु मयामना खितंग पुकनिंग वाखलगी अनाबनी हाइबदा खंजानबा स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन लैबदगी मखोइना लाकपा पामदबा अदुगा अहुम सुबदा आई नारे आई मतेंग लौरगे हेना खलपा मतमदा मसी लायेंग नबगी साइकियाट्रिस्ट अमदी मेंटल हेल्थ की फैसिलिटी से कासिन कोया यौना मफम सिनथुंगना लैबा नतबनिना लायेंग नबगी खुदोंग चाबा फंगदबा हारिबा मरम मयाम असिना अमुके हेना डिप्रेशन असी मसक खंगदोकपा लायेंग नबगी दमकता मागी फैसिलिटी हेना सेमगतपा अदुगा खंगदना लैरिबा अखोइगी खुनाइगी मियोइसिंग अमदी हेल्थ केयर की वर्सिंग दसु मुक्तंग मिट पांगमिननबगी तंजा अमा ओइना अखोइगी WHO ना चाही सिगी पांडमसी डिप्रेशन लेट्स टॉक हाइबदी डिप्रेशन सी अखोइ मयाम वारी सादोक्सी पुंगनिंग वाखल वाबसे वारी सादोगसु खरा फई अमरोमदा वारी सादोक्तना डिप्रेशन की मरमदा खंगमिनसी हाइबा वाफमसी थीमसीदा फुमदुना लैरिबा दुगुंबा यामना मरुइबा पांडमनी न थमजगे
yam nungainjare doctor matang asida ina hangjing ba question di ko isa je depression da nare or kano certain symptoms kari kamaina identify to do no ba ma agi chanu bi je depression nare or ai je depression nare high je kano identify to ge high tar gadi kari symptoms na kano identify hoi yam maroi bo pham ni hauji khoina thamjagriba team da haiba let's talk hai basini hauji khoi wari sarasi khoi layman ama oina khoi doctor nataba mioi amana ai si depression na narabra haina chingna ba taragadi aina madugi layong khara khangdaba yadi haiba layong singsi aina pakal group ani thongna thamjage ahan bagi group sida layong ahum khak yam maroi na lokhatsi yahan hanba khwaidingi maroi ba layong di karino harga pukning wakhal waba sadness sad feeling low mood asi oi gadoini ado pukning wakhal waba se asigi mathakta aikoina hana aina pamjaramba hainajaramba aina nungaijaramba kudamoina ai isai saga yam nungaiji ai pet ama loinaraga yam nungaiji ai sak phajana thongaga hauna mingon pijagraga ai yam nungaiji haibana singba ai gi nungaijaramba potse nungaiba phangaktaba inability to enjoy haining singning daba kaimta tongning daba yam tandarakba tanba phawba masina maroiba symptom ani suba ahum suba symptom karigumba tawriba thabak tuna khitang se khudamoina ai singbatin namtang thangba matamda aduga matik soktaba ai pangwanda waba maram sadana hiptana famdana dum lainingba loss of energy hariba ahum singi manungda ama natraga ani yauraba aduga loina na atopa symptom manga taruksu ai haijarake adugi manungda kharasu yawgadoribani luriba wafamdi hariba aigi pungning nungai taba haining singning daba se karigumba maram ama natraga ama kudamoina aina ningba thungdaba amadagi adagi asia nama yawbadagi karigumba appointment ama sake torakanda gari yaraktabadagi akhoi pungning nungai taba dum yawi wakan nungai taba dum yawi adudi akhoi depression kaurasira natti depression kauge haiba taragadi yamdrabada hariba nungai taba kudam sangdam aina haijekriba pungning wakhal waba haining singning daba stoktaba haibase nongmai manungda ayamba matam aduga hapta amagi manungda ayamba numit asumna leptana asum lakpasina yamdrabada chayol ani dagi tadana leiba targade khoi depression la haina chingnaba yai aduga ani suba criteria amana hariba layong singsina maram oidana mioi asigi nongmai tawgadaba mathauda akaiba piba haibasimasu yauri adunga saina thamjakiba magi symptom kharaga haijarake madudi chaning thangning ma poktaba depression ami singsi am chak lamti chaning de aduna chabasi sumcharak trabani na yang kangsala weight loss aduna tha magi manungda kilo 5 gumba weight loss leiragadi am significant oi hana koina lowi ani subada tumba yadaba sima yamna maroi ba layong ne ado tumba yadaba sima kala hum sui tumthaba yadaba ama tumthagraga marakta toina makeup thoga muk tumthaba waba ama ahum subasina early morning awakening kawi aina haugat kadaba isagi pungsing haibada ayuki pung mari da manga da haugat pasidagi pung ani gumba nga khatna makeup thoga tumthaba yadana dumak leiba asimasu yam maroiba ayamba patient na sumaina chaning thakning daba tumning dabagi symptom sil puraga lai aduga mioi khradadi atypical depression haidana tumning ba henba pangtum tumning leiba chaning ba henba aduna weight gain leibisu yawi makoidi khradani adi exception ne hajariba exception je kano depression na gadi chaning ba phaude tumning ba phaude sina common general the exception oina hoina senma daga thengna ba hai tare ne adudi ayam bana ko depression na re wakhan nungai tre pangcha cha sanba pangtum tumsan ba asigi percentage se kano yam de adai amuk maroi bada concentration ngamdaba kariguma thabak ama da pungning changba ngamdaba aduna maroina satri inkalai ba mioi singa depression na ragadi like su da performance academic performance achievement hadarakani aduna angang ayamade khoida kaugalle para phadre hana phanam dungam dre ni yam lai mukhi depression ne di khangoi doini ko aduga forgetfulness asimasu pakriba para singrang da pakra su kaure hai asimasu yam toina lakani adai muk yam toina khoida akhoi housewife and other khoigi khitang biyai chalak pa mioi nupi sing namroi na lak komatam se midlife hai biyai masida ayama lakpase body ache and pain kok si e khwang nai lengjum nai hai base maram irei leitana x-ray nusre lawruraga su karima kokti phangdaba aduga months together yamna tha degina chahi de dum naharaga leba chiktra leba masi su depression ge maroi ba layong ma oidoini the doctor asidi psychosomatic ailments kaina ju khangna ba ji adu chapmana ba oidero adu na part of symptom oidero masi akoina depression gi khanarak pa kanda hariba symptom mayam si manungda magi mari manga punjal kanda akoi psychiatry gi pungning wakal gi anaba sidi yam nungai ba mana madi chapchaba disease haide koina disorder natraga syndrome hai symptom mayam si punjan doini akhoi psychosomatic ki
illness tu su koi gi chikpa na ba asigum ba layong mayam si ma pullaga ma gi su disorder ma oi doini common yam yor kani sab ya da ba tum ya da ba chikpa na ba se disorder ama da su disorder ama su common oi ba yor kani symptoms mana ba yawe adu mane adu na ni koi na doctor da salise natraga de ama su oi boining ba ama su oi boining ba asima ta ai chana layeng jagi khalaga di kitang confuse yam work to ne oi doine ba lana sakhi ba su ya doine ba adu na ni koi na kitang tana ba gi darkar oi haise ada masida koi gi pukning lang tak na ba sounding ba yam irritable oi depression narga di hana saugalam da baga si koi gi yam saugale housewife ka si su saugalak ta na imung da ga he khana ba su yaw da ba na te adagi अखोई नुपा नुपी की लेमिनबगी अपाम्बा नुंगाइबा सिसु याम मांगथरे को अदमाइन तौदना अदगी दी खरा हेना कंजन नाबसिंग दी कमाइन तौरे आईसी कइमता ममल लेत्रबा मी और माले आई एम वर्थलेस काइन खनबा अदा आईसी कनामतना लायंग सु फररोय आई नाम सि फररोय दा होपलेस अदुगा फ्यूचर से कइमता लेत्रे को कनामतना इबु लायंग बसुंगा मरोय आईगी फैमिली न सु मतेंग पांगबा मरोय आई सिरानी हेल्पलेस असुमाइना वर्थलेस hopeless helpless ila agadi mi duna kari khaliebo ai hingbagi artha leitre ai hingningdre ai sigi mana phare masi waman gre haina khalapa adu dei ne khoina depression ga suicide ka yam nakna mari lei haise aduna depression sima pam matam sana fazana yeng thok pidragadi depression narambadagi severe or kanda koi suicide ki wakal la em ding suicide to wi sang su yam wange ba ko doctor keno doctor na haibi kere ko ngasai depression naraga di tumma hen man ba natraga tumma yada ba natraga early morning hogalakpa ko sigma mayam leire si matang sida sleep walking kaina tumna chatpa khotpa kai je siga di mari leina bra leina di aduna to ali somnambulism kawe okay adu doctor na jo hagre ko world sida 2005 dagi 2015 digi manung sida 18% hengatle ko dagi India da su yang kana 57 million people je depression haiba pungning gi laina sina wakhal gi laina sina raga leire dagi Manipur da su mental health survey tar kanda kano gi chang je lak ama kano 0.7 gumba yam wang na lei haire ko adu si matang sida akhoi gi iram da Manipur sida so many social events are happening ko frustration mayam lei koi dana blockade ki awawa anang mayam thengna gre ko aduna frustration level violence level crime level su yam hengale ko asi mayam asi depression leirakpadagi frustration mayam je phudorakpa oigedori bra do hangjaning okay masi yam phaja wahang ni ko ado indirectly aina masda karmain khumsige da depression si karmain oirakpano aduga depression sina kari behavioral change lake haibasi oina khumaga di yaga male ko ada depression ohelakoi maram si ahan bada koina genetic hereditary ai hangjage torom bane tuju genetic cause no obi ai ado paripuri da mapa mapu da mane mandon da nabase aduga mai macha masu mari mata first degree blood relatives daga hek thangdarak pa yawe mi loina makta na te ko ani subada koina thijinba matam da biochemical changes neurotransmitter in a brain da koigi serotonin norepinephrine kaina chemicals laidi masi mi khuding makta yawbani koi brain gi circuit se computer gi circuit tumaina duna mana control tawbani adui da kitang balance karakpa samna habda wala kanda depression na heba the balance kai re is karigino se ngasagi ahan bada genetic cause tuna adugi ngasagi aina haige tawjari se environmental factors psychosocial factors kawi ko akoi gi psychosocial factor mayam siga akoina ayamba puni wakhal gi anaba singse hojikti anaba ayamba su koina model si biological and environmental factor anisigi interaction ne na loweba ko kodamna tv hara su mahi kama sangi ado my environment adagi malnutrition hygiene watpa adum da su pusanare haiba adu puni wakhal gi anaba da di masi yamna chumgraba wapam ne adu nga sai khar su panbigre hojiki hereditary koi genetically predisposed tawraba nupa ma nupi ma hojiki environment si yam nungai na leba matam da manifest tawrak ta bayai ado environment si da koi kudamoina live event hairsi magi spouse si magi husband natraga magi loinavi si matam sadana lekidre mai macha se accident da gari na lekidre natraga mai macha si drug sadana yam koina like su tamaning ba macha si like tamu yada dana ngaushana dana leire wari bobo ko ado kana gum housewife ama yamna wana pukchen sengna hona jaraga imung puna hona jaraga my husband na nukti yu thagala phubire asiguma simba adagi akhoi society gi socio political situation da hairaga akhoi na hujik thengnariba yamna elaborately haidraga su nasi kari thokani hayeng kari thokani hujik thokibida karam kan da hanjelakani ichana ja thokirsi soidang amdana halakadra haibagi certainty ama leitaba ada aina larik tammi se phajana larik pajari se mak wangna phangi se aibu hayeng kariguma kana ba thaba ma phangadra natraga
pass tawoi tawba mama mapa pesa yam paiba mi mana phangidra haibasi mayam gi pukningda duma khoirang khoi sauna dana leiba pot amaneba hairiba mayam siga interact torakanda depression gi yamna fertile oiba soilama ground ama oirare na khali ko aduna ngasai gi masigi depression ji lakpaduna ban blockade tawra ibra natraga blood blockade leibasina depression gi masing helibra haibase amana mabu thonba khoi gi vicious cycle amaneba aduna depression narba mi amada dinga saina haijiba yamna restless oiba adagi yamna irritable oiba sauganba concentration yadaba haining singning daba karigumba pot amada nasang dabudi ekta karigumba crisis sama thengna matamda masi kop to bawagni haba aduna asaw boromda thugai khokai boromda law khom boromda tholak pasu oidaba nataba displaced to why tar my frustration me amde madu tholkani aduga amana masigi depression sin nar matamda nesha chabagi chang se hingal leba depression natraga stress haibase lakpa ganda koi miyo bisina maroina nupa sing sina madu matomda kop tawna honaiba doctor japai mahutta se kutamoina ngasi ni matha yam sai thabak si mangol oidre tension leire bai adudi liglim lawro koi pharmacy natraga churup loktoga chain smoking tawba asmain tawba se nesha sina basidagi tongan tongan balaina kaya mamsu lakani plus violent behavior mayam su tholopo yai aduna amabu oheleba aduna hariba karamano hen mano haibadi haidragasu anisi amna associated oiba potni haina thamse yam nungai jare doctor na hojik hoida haibiri basi kano depression hariba laina asi it's not only genetical cause but social environment as yam influence the way hagre hoida kano genetic disposition like raba miyo amada environmental issue na yaisal bada phudorokpagi chance yam wang lei haire aduga sigi matang da mayam question ama khana nei na si matang aswai the break ama lojage break in matungda taram nokchari doctor hozik kano ngaki break in mamang da khoina kano nei na khre ko sigi mai causes hereditary or environmental issue khaipe nei na khre hozik mathang da doctor da ina hangjaning badi kano cancer nariba patient sing adagi diabetes nariba patient or hypertension or kano sumba atopa laina nariba patient sing sida depression je yamna toina thengnaba phangi adu sigi matang da doctor na khara amu henna haibiu pani akoina ngasai panjagiba aduna general population gini koi atopa na ba leitaba miyoi singini aduga atopa na ba maga depression gala yamna close oina loina raga chali kudam oina panbiriba aduda su yaure diabetes na ba punsi chupa koi chinjak kaktorini weight watch tawdorini yam toina doctor da chatoini yamna restrictive oiba punsi marial amada laktoini exercise taw haijala kadoini nunga intomning bakanda adugumba matam sida akoi koina yengjaba matamda study taw matamda diabetes kumba chronic health problem leiba haitare cancer hairo adui chronic arthritis tang chik pe na basi amna nungai taba na bani aduga skin gi oiba dermatological problems sing ko yam disfiguring oire kaina khanjaba mioi sing especially nupi da tare nupi da su tawi adaga SLE koi autoimmune disease khara lai systemic lupus erythematosus kaina aduga koi BP wang badagi tang khayam pangdaraga leiba stroke ka tawo kambu sing leidina ko yame hariba laina sing sida aikoi nanga sai 9% oi 10% oi hariba se makoi da 30% oi aduna saruk ahum dagi hena depression na bagi chang se yam wange adu akoina atopa doctor singna koigi pungniwakhal gi doctor na taba atopa doctor sing da su akoina toina thamjabo afamse akoin depression na re BP wange hena adugi hidak ngakta thaba na taba aduga atopa masi pungniwakhal waba adugumba gi laina su leibrai na khangdok piraga madugi layeng hapiraga di layeng bada amuk hena kana fangi quality of life siam hengal leba kudam am pizage akoina diabetes na ba myoyama koi doctor na yeng bire magi glucose level se normal da lae an mangon da ni nungai bam se sung khang da ba hana dawna tumba su ya da ba sa ba su saning da ba chok da ba adi diabetes ki chok thari boy dum ning doi ni ko adi kuchu kumen gi thok da ba ado doctor don nang di glucose level di normal oire ke sitong ngai leitre ne na vitamin ama iraga pirak ba kari oram ge hebo koina khanaro kan da di mas depression su na ba oire me ba ngasai yam 30% hai ji wang gram ni na ko mi hongi manung da amana na dori ne ba adon depression gi hidak se koina hapson be matam da di magi glucose level su ne me depression su farakan da magi suddenly magi hanagi na dringa gi nungai bagi sang do phangba ngame ba aduna di lai animak se tu na layeng bagi animak punna layeng bagi kana ba se documentic yamna lai high risk na di diabetes patients diabetes kano doctor da khatang na taba kano da zu psychiatrist zu ani thong na chakka dori bra na traga diabetes kano treat tori ba doctor je ma masa ju mental health awareness life
ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯜꯅꯦꯁ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯦꯌꯔꯐꯨꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯂꯦꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯈꯔ ꯁꯨꯛꯊꯕ ꯍꯩꯅꯤꯡ ꯁꯤꯡꯅꯤꯡꯗꯕ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯧꯗ ꯏꯇꯞ ꯇꯞꯄ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯎꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯪꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯅꯪꯅ ꯍꯩꯅꯤꯡ ꯁꯤꯡꯅꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯛꯄ꯭ꯔꯅꯦ ꯇꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯇꯩꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯌꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ 2 weeksꯇꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯥꯏꯀꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯅꯥꯔꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯁꯥꯏꯀꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯦꯕꯨꯁ ꯑꯃ ꯀꯟꯅ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯁꯥꯏꯀꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯈꯤꯗꯒꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯉꯥꯎꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯤꯡꯗꯕ ꯂꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯇꯪ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯁꯨꯝ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯆꯠꯂꯗꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯑꯅꯤ ꯇꯨꯝꯅꯤꯡꯅꯕ ꯑꯗꯩ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯃꯥꯅ ꯆꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏड ꯏꯐꯦꯛꯠꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯀꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯥꯖꯅꯕꯤꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯥꯖꯅꯕꯤꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯊꯥꯖꯅꯕꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯠꯁꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯦꯠꯁ ꯇꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯒ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯅꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯀꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯒꯥꯏꯅꯤꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯄ ꯐꯤꯖꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯄ ꯁꯔꯖꯟ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯏꯀꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯆꯠꯄꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯜꯂꯤ ꯀꯣꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯎꯍꯧꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯗꯨ ꯎꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯔꯣꯏ ꯏꯀꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯗꯤ ꯏꯔꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯅꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯥꯔꯛꯇꯅꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯀꯧꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯌꯔꯗꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯍꯦꯜꯞ ꯁꯥꯏꯀꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯋꯥꯔꯜꯗꯗꯤ ꯁꯥꯏꯀꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯃꯃꯝ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩ ꯅꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕ ꯗꯦ ꯀꯦꯅꯣꯠ ꯑꯦꯐꯣꯔꯠ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯡꯉꯦ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯏꯚꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ नुपा मचा सात्र अखोइदा अदुम तानबा लाए आई याम काउगले अंकल काउगले डॉक्टर सी कमाय तौदोइनो आई परा फारगा हेक्ता काउथोकी नत्र कंसंट्रेशन गमदे नत्रगा आई सी मोबाइल दा तौदना लेनिंगे आई सी हाइदना लाकपसे अदुना साइकियाट्रिस्ट दा लाकपा हंगोइ बिगनु अखोइ अंगावबा खक्ता येंगबा नते तुंबा यादबा चाबा यादबा पगन सोन अदगे अमना आई मिनेम खक्तंग हापसिनरे ngasai डिप्रेशन की हिदाक सिंगसे लोइनमक एडिक्टिव ओइदे अखोइना डिप्रेशन सिगी हिदाक पीबा मतमदा 2 weeks कुमदि मागी एक्शन सि लाक्तबा अदुना मागी तुंबा यानबा चाबा यानबा अखोइना एंजाइटी अखोइगी तुंबा यानबा एंजियोलाइटिक खर हापीबा नुमित खरनी 10 days गुम्बा अदो मसीदी खितंग कुइना चारगदी एडिक्टिव ओइबे याय अदो मियोय खरनादी मसीदी खुदक्ता एक्शन पाली अदुना डॉक्टर दांगदबदा सी ओइना चारगे ngasai maru oiba anti depression duna charoidaba kaigino anti depression dudi up to 2 weeks action lakadobnina ngasi he hukchan bakanda mangona kanaba faudabagi neba adun masi doctor da tanara kanda addictive su oiroi yam ka hen tumning basu oidaba hidak yam leire afaba yam save oiba hidak leire side effect leite almost zero ni aduna kibiganu aduga psychiatrist lakpasu ikai biganu masi status symbol ni haina khanarsi yam nuwaijare doctor na clarify to bibai damakta hojikti keno miyam sina mental health ki matang da awareness lakpadagi keno lifestyle improvement oina psychiatrist ta chatpada keno ikai ba phawroi da bani haibasi paw ado doctor sigi matang jida ko sina general population gi ore aina loiram daisna matam jam leitre do isu aina hangjaning ba hanga masina ko medical fraternity da doctors or medical students si marak sida oina depression gi rate si yam wange haibagi kano latest kano survey da phangjare ko literature da yam yaure moina haidi kano medical students moina deal tawrabni na or akoina ai doctor amani na ai naraga mina kai haigidage khandana masa matom da
layang jage khanjaba ju yaram biyai de doctor masenda ai na re haibaji haijaba haibade kai jaba haitare ko the doctor sigi matang da yamna di sad of situation ni ko to khoina sum phagi oina haitara gu yam sad of situation ni sigi matang da doctor na kari haibini okay akoi gi doctor gi tamba hobadagi na doctor gi life se yamna stressful loiba life ne message da mayam na di yamna lucrative oiba yamna kai nungai na dang leiba ya punsi marel ma oina khanba ado masigi yamna nungai ba patient na phagrakan da documentic rewarding oiba potu madi adumak leiri ado masigi doctor ma oina ba honarakpa doctor ma oira matung da magi service render tawna ba honaba se documentic yamna meticulous oiba yamna waba pot amane ba aduna atop profession da leiba dawna doctor khakta nate akoi gi yamna competitive oiba studies like IIT gumba mayam aduga yamna highly regarded AIMS gumba medical institute da suicide toroga lahidaba satra yamna yauri ko masi suicide si most of the time mental illness amana maram oiraga thokpani mental illness sing sigi manung da su depression na khwaidagi maru oiba cause ama oiri aduna medical students ki marak ta su around 20 to 30% si depression na naba adumak lei makoi gi hard work na oiba yai natraga magi kano ambition do yamna wang bana oiba yai ambition duga magi achievement duga gap leiraga su mi oiba si depression na ba yai dana aduga hojiki doctor singna narakpa matam da treatment sik tawdi have du di langani khoi dum treatment sik tawi khoi marak tagi dum treatment tawi aduga masi doctor gi fraternity medical student khakta nate khoi na study tawraga di yamna highly competitive oiba khoi gi institution singi satra sinda engineering institutes ko for example sida so dum yang wange yam nungai je doctor na iroi kano loirak pada ko ina doctor da hangjaning badi imung manung sina kari responsibility paiga dage ko ichaji or kano agi ima ahan abok sin nare hai taragadi family gi kari responsibility lege social taboos marak sida family na kari thodang lawga dage haibasi doctor na message piba oina sigi matang da yam pagani akoi ngasi mag akoi na nei ribe se khangdabadagi aigi imau mana depression na bakanda mane yamna thawai yarumaga su haining singing dana famung da hipsalaga legi ba tabeng khang khingkhang launa torok matam da tabak yam talline mabu phate ne aduni adane haina chaibi ba mina nari dui matak ta muk sai salamni na hena wahan ba masi aina khangdabadagi ni aina depression nare natraga pungning wakal ga na ba ma nare haina imungda chingdama targa di mabu wangang to hanba magi kari nungai tabano haibdo express to hanba mabu akhanga hida pubi ba mabu emotionally support to bi ba physically support to bi ba mabu akhoi matam chana hidak pijabiba matam chana check up tawbiba matam chana koiba puthokbiba asina chingba mayam se darkar oi matang sida ina panjaning badi treatment si hoji effective oiba treatment yamna leire hidak khakta natana counseling the cognitive behavioral therapy yamna chawna sigi role lai asida natana lifestyle change tawba exercise nutritious food meditation yoga hobby aduga koigi kanoma koigi interpersonal relationship fagalhanba vacation aduga imanabasinga koigi kano tawba punba ade socialize tawba aduga koi imung da matam piba family da matam piba asina jingba sing si jo koina kauthopa yade aduna hairiba punamak se achieve tawna hona matam da imung gi understanding ama imung gi support ama changi aduna depression se koina fight tawge hai targa di psychiatrist khak tagi role na te masida psychiatrist paramedical staff psychologist yauna aduga imung manungi mi community civil body organizations media punamak sina punna khangminaba khangnanaba honaminaba aduga yaragadi depression na adringeda hana prevention ta hoba nagraga su yam tuna treatment tawraga koigi yamna pamdaba koigi office da kar oidoriba disable oidna masi pamung da tadran leidoriba natraga yamna unfortunate situation da suicide tawraga sigidaba kaya dagi koina kanana wai damakta ekoi punamak ekoi cooperate tawba ekoi punamak jointly ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯏꯐꯔꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯦꯒꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯦꯠꯁ ꯇꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯨꯅꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯔꯕ ꯊꯤꯝ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯇꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯗꯤꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯏꯜꯅꯦꯁ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ last question haragasu iloi loibada question amamu hangjaningeko is depression curable? Yes, depression is very much curable and koi yamdrabada hidak si tha taruk tagina tha mapan phau sabi gadabani exceptional case da khara hena sangna chaba darkar oi adubu yamna nungai ba good news amadi mild moderate severe na ohum thokna khaidok pasigi manungda mild sidi hidak yaudra bhauda counseling tawraga family support tawraga dumak phabai moderate and severe counseling plus hidak ani si sabi gadabani
family na fully support to biraba doctor da sang naina lak piraba side effect ki adugi adagi haina lana khanbagi wakhan thadok piraga doctor da toina consult to biraga nuai to mayam to tatok tasin to biraga depression di fazana cure to boya ba adugumba layong amani laina amani masing yam jarga su ekhoi na ngamgada ba adugumba laina amani haibisi thamsage yamna nungai je Dr. R.K. Lenin bu studio da lak to na sigi matang da habi bagi da makta yamna thagachaba phongdokchari thagachari aduga ngasi hojik matam ju loisala e kan impact news ki health link asi yamna nungai ba happy note loisan batare doctor na hai ki ba matung in na depression is curable si hairaga matang aswai sida health link gi topic asi episode asi ngasi gi damakta di loisare thank you